Akobanda boguswama. Ozoloza mulibyo kwa kwenye misimu. Kiriyo mulibo. Boguswama omuwama akakamba ile brain. Eno yidimu. Another one. This is another one. Another one. Sigamieyo. Omwana yebe tamujasi junior tapapa. Mujasi junior versus Bichepere Dateno, the dancing master. Dancing master lero bidemyemu. Fedule dada chikachenda. Tulikulaundi ya kubiri basebo ni banyabo. So tulikulaundi ya kubiri basebo ni banyabo wakati wo Mujasi junior ni mwinde Bichepere the dancing master. Sorry. Ayenga wakati wakato Ibrahim pale sada chikaje maiso aja maiso yesebo ay pakemieyo aja pakemieyo pakemieyo manake pakemieyo bedikona erikulo nyabwangu zibusoka kuba kulekone usosebulire kapapa kapapa owamani takera basebo ni banyabo chowe chambula pola wano olwalero lwakwepa kasangumi kozi wawulira kwe busade binaseeka mukyere besebo ajange magani champion mukaberia abwise bana bedikone lino lyobwanguzi obusoka wano begemye kocha ali lifa lyali bakwata soka mwere kule mwetereze n'okwete tujja kugala president wekulakuba tulibana Uganda tulibayirungako yamulama omwana ono ki abaana bayiga nga mweyataki saba abaana babonda bakulu igamanaki kanje lijja mumaiso tubali kubona muwanguzi nani bonabona bakaluma abasala bonabona bakaluma manje litambula bulungi oterabira nti kapera ali mumukizimbe bogusoma kapere Johnson yesebo alikwenda bwangansala birisada mwalimu alesa akasagati kamwali alimu alikwenda bwangi ayimuterabira yesebo tingera kuno mwezi tunawulala yesebo omwezi gwe tuli mugwene kuno lidaba nokulunga lwa kusatu lifali ayina kyali emotoka ende mpaka awamu nepikipiki enakalama yesebo omagati etandika yambuloni yamucekinga oyo omunene muzibu alumba yambuloni yakati kubega akacono kali kukiyayo nawo ndi wano yomwito tirititya tugende mu laundi 2 tulindeko Shafi
mwingine Red blue corner. Ntale Bashir, red corner. Without wasting time. oya musubiza ati Musolusoga walwengerawa. Butole yamuli batiri kuleka wabyali kuleka bulingi. Basawe twanyabo. Yesero. Machi efe. Esoka. Wakati wa Weiswa Shafi ni kazi wa Sudais. So kochi kwa tulize, rifari kwa tulize. Kochi abakome mujja ku neutral corner. Abasimbule mu bongo labo. Matandise. Aha. Jamu Barakata yo right. Jeff Trent. Begemye mwawakaya. Aha. Bano bakamwe edo hayo combination inonye. Owale dikona bakuli bubi, owale dikona bakuli bubi. Tukasema nibanya already bakili bubi. Ekikondo ekyo kiritandika Kitani sebana already bakili bubi. Ready ataka sokwiri lapo. boxing enkambwe ali kuluyo ali kusubwa alisubirwa irala abali omuli muvemu so rawo netubalere gyabanga etandika abakigezi poli tugeryanziza mwebaleetwa kusende rawo netwesigwire baba nani awangwire akatono tikatika waki obugalo bwakoti n'obugalo obw'omugeni omukulu baba wowenda tuli bobi ompera tuli wakati weiganga basezibonda liwagira mwebalera kimutola ngoko mpera nife abayima bayimwe tubasapotinge mube ba kickboxers kutufunza busoke eno ere ku mutindo ningana yona mwebalera chepere get ready not have to Navirat awele mu blue corner abeye Weiswa Shafi atali already kona bawe na kazi wa Sudais tubone ani awangwire mwine yese bonike tuwenga ya mikono waiguriga Bashiri Kanyama alibana kalizana waiganga alikugema omwana ow'ebyenanga ame oyo bamweta Kaita Juma onewa byananga okuva okamugeza mukinire kano igamba nakyu aya basi nani akukokinga aliko mubuza nani akukokinga okyomera oba yamunone ati wodidiwe odidi ate kumukuba abageni mwene abali wano abayinza okuwagira omuzaano guno kulwa 256 musana community boxing community development organization launchinga omusipi guno gano byokubanga bwotaganizibwa abavubuka buli mwaka anagusinganga era buli mwaka mwaka mulamba nga nifo twena tukwayo promotinga mugizana. So this bill is officially launched. The coach.
platform boxing club. Club eno number 6 Bullet Chase Uganda Boxing Federation. Era tukompitinga mu tournament z'emidola na federation. Those two are bakaba no bisa wewe kuzaibata kabaka wewe mmoja nga wali kutamsana intermediate bako. Those so twalumukisa kuno okuganya abagenyi bayiwe ebirabo bino olingira kumusoke myaka gya kumalingamu Kachira Boxing Club, Nike Boxing Club, Namasagari College, I today in a boxing club ndali plus 256 yonka. Kitegeza kibana twekembe tweyongera okusupportinga omuntu omusano kuno okule tukutumbule musoka muno tube mu club sebisinga ngenda leno yonka. Kusoka ebintu kugamba eba kuntu iko eya yobako bebikonde mu Uganda. Lastly, ngamaliriza mwami ono omera bwe yadese yakwati munange dawe okukolo guno nga chief guest nakola ku bakama bange especially my minister of vice national guidance honorable Bariomus yakoba kitiza quick notes hayi kyo tukola tujja kubanga gali people mu government tubenga tutolano tubenga twalinga ni other organization in government basobola kuba ngafuna support esobola okusimba a modern ring boxing ebenge kulapulana yange bayibase no yakwate no ekuyambeku mwebyoli okuteeka emizano gyaife katono kasirabiso ayoka kusimukunji berito ayinange tandishirawo kutini kubatolayo kubanga abaana abatabo bulumoke baba alikwenda talete kineyo nitubasapotinga nitwa obuvumu. They can rise up and be stars and represent this country, Uganda, outside our borders. So boxing is a very noble job, a very noble game, where I call upon abana baifumana mwena abavuka to get involved in boxing. First of all, ngomgana ibakobi boxing ekwepisa. Number one thing of nepisa. Number two, weba focused. Kubanga tuli focused tusobola kuwangula boxing match. Mwena abana nonga bazana bona ayinga balikola ati yabona focus ebikozi batoliya dokingati meka biyere yamba mwini. That's concentration and focus. Omuntu yenna azana ebikonde byafuna ate oba focus n'ensosola okukitambula mwakisobola kubanga olibya ati mu mbeera y'endimu what is that I can do werewewe ekinanzimba nifuna mubali niba ababali mu nsi y'endimu. That's the focus of boxing. Secondly, ebikonde byabanga bikutendeka okuba very resilient ng'okumera embeera gy'oli. Can you imagine omuntu bamufutula ebifunsi bino naye akwati kukaanya mu maiso. That's the power of boxing. Oba ni resilience y'amaanyi. Ekitegeeza ni bw'ojja mu nsi mulebe oli kunoonya ekyokubeesaawo oba n'obuvumu obukwati yes ebintu byangu I actually push on. Era thank wona ababoxers abali wano baba ekitize a level of resilience eyetagibwa mu nsi. Many young men and women balemerera mu nsi muno because babanga bazira mutima gwantu fight on. Otwakulira ebikoni baife musala baife ngaako kyakuba nti siba mutima osula obuyinja be resilient nga father Graham nga be resilient fight on nga bwoleta was their father Graham you fight on. And that's what made me even going to represent the country of Uganda as early as that time. When you are boxing, be focused. Moving up the best. Therefore, don't stop at boxing in the ring alone. When you focus to fight on, so that tomorrow
Tuinamusana government agency, but you must also be there. Twindi enumirwa no mulimu buli awakira eyesimbyewo. Ekiso kyendina nti nze Mukalu Muhammad ndinuma owa tiimu ya +256 okubanga tubona nti omuzaano gw'ebikonde gukula. Olwaleero ndijje ni muganda wange nga ni omugeni omukulu ngaaye eriyo kye tulijoola olukiiko olwaleero. Kochi nsaba batuweeko omusipi abantu bayiganga ebikonde ndowooza mubona webiri. Abaana bazaana bulungi aye tusira ringi tusira bikozesebwa. So nkubiriza buli yesimbyewo tugayita obwongo omuzaano guno okusobola ofuula iganga ekibuga ekisinga. Era nenda okusiima Musana n'agikulira olw'ekintu kyajja olw'okingo olwaleero. Nenda okusiima abawagizi ababairewo buli lunaku. Nenda okusiima abaana abo abazaana emizaano gino. Mu Busoga tulina ekiraabu ndala eri registered federation nga yagyeta +256 youth platform. Kiraabu edindi dikaali kugesesebwa ife bamaze okuwa license tuli registered mu Uganda okubanga promoting omuzaano gw'ebikonde. Abazaire abali wano we mubona abaana nga balizaana ebikonde mulowooza nti abaana abo balijja kuba bantu bikonde ku street. Ebikonde biri ku mizaano egikasinze kuba nampisa nti omuzaani w'ebikonde w'omwagana ng'afunye ebikonde aba alikola musango. So nkubiriza abaana abazaani b'ebikonde nti mwolese empisa. Empisa eyo ereetera abantu okuta mu muzaano gwaimwe esente. Ekyokuboneraku buli muntu aije wano ng'atairemu omutwalo anaakwagana ku luguudo ngoibya akasimu tajja kwida kutaamu sente. So osaba buli muntu akoba nti ayambala gloves muwulirize bakoki bye babakoba muwulirize abazaire ate muyireyo ku masomero musome kuba wonaaba osomye ate ng'ozaana ebikonde onaaba oyongeire omukisa gwo okufuna omuzaano ogw'ebikonde. Abakulembera ekitongole ky'Emwidi Musana Community Development Organization ekirimu ebintu bingi amasomero, amalwaliro, amahoteri, ebyokuyamba abakyala n'abavubuka byonna byonna. Omuzaano guno gwe tuli ku olwaleero okutegekeibwa +256 Gavumenti bwakobye omulamwa gwaife tigwa politics kuba ye buti yayingira politics nze bbe aye ife omulamwa okutugaita kubona abavubuka tugemagana tutya naye oba oliawo ebiseera biyinza okuba nga bitono ino okugemagana aye omulamwa gwaife abavubuka ng'abeiganga ng'abebusoga twekulaakulaniza tutya. Olwaleero tuli kubona abavubuka envumuulo nga bali wano mu ring nga bali tusanusa ne talent daibwe n'ebikonde. Aye ndikwenda okubategeeza nti okulwana kwe bali kulwana wano buli muntu mwimwe mwena muli balwani. Aye lwakuba nti timulwanira mu ring but you fight mulwanire eyo kuliya when you're fighting for your life. Oba oli kunoonya sente, oba oli kunoonya kyakulya, oba oli kunoonya kubeesawo maka okwo kwona kutoba kulwana. Aye kiki kyetwenga what we focus on omuntu ng'ali kulwana wano talwanisa busungu era alwanisa obusungu mumubona nga bamwangwire. Aye balwanisa because they are focused. Two, because they are trained. Buli kintu kyoyenda okuperfectinga okitrainingira. Ate n'ekindi discipline kyetaagamuku empisa okuba ng'oli disciplined. Nga bwakobye omuzaano guno gw'oguyingira olina okuba very disciplined. Aye tuli kwenda abavubuka so that they refer the energy gye bandikozeisa awandi bagita wano. Awalala ne Mukalumeni +256 n'abandi bonna abenda ebikonde tuli kwenda that energy y'abavubuka abenda ebikonde ife tugyongeremu amaanyi n'obusobozi obutono obwo bonna obusobola okubaawo. Naye ife nga tuli ekibamu tuli kwenda mwena twegayite walala twongere okusapootinga abavubuka nga ba-Oba ng'ababaire wano abandi abali kuba nga bakuba ebikonde.
ng'abavubuka abasoga balwanira emisipi babe nga bafuna ekiruubirirwa ekisinga ku bukwido bwa wano. So ndikubiriza buli ayidde wano omuvubuka aliyeko ewo ng'asobolooza n'ebikonde otamufiitana n'okuba nti ebikonde byabayaayo. Omusipi guno federation erinja akuwa license kusoga edistrict ekumi n'endala ebe nga gikompitinga kufune kwasinga abe nga aba n'omusipi guno omwaka golamba.